Besjedu u kolu kozarskom govorit će profesor Radana Vila Stanišljević. Izvolite. Večeras dveri slobode su otvorene i kroz dveri prolazi i korača sloboda, a tamo negdje spleteno u kolu sa Mladenom ide kolo kozarsko, najneobičnije kolo viđeno i ono koje se čulo u svijetu. To je kolo spletenih ruku i spletene sudbine, kolo vuka i kolo košute. To je onaj jedini trenutak u kojem kozara razvi svoje grane i dotaknu se ruka djevojačka drhtava, žuljevita od rada, dotaknu mušku vučju ruku i zaljuljaše se tijela mladosti i zapjeva se pjesma čudesna i Mladen se pojavi i kozara se otvori i krenu nesvakidašnja priča života, priča o kozari, najneobičnijoj planini na svodu ili ispod svoda nebeskog. I kad se večeras otvoriše dveri slobode i kad vaskrsnu misao o našoj sudbini, odjednom Mladen dođe na čelo kolone i pogleda ljude i pomisli: ovo je narod koji sam stvarao. Stvarajući slobodu, kozara je bila jedinstvena u toj svojoj misli, u toj tajni koju mi do danas nismo odgonetnuli, jer je kozara skrivala misao, a mi smo, ne znajući, išli drugim putevima da bi nas sudbina povela na onu strašnu stazu krajišku, na onu misao da samo mi koji živimo kozarom znamo koja je to tajna. Kako se dogodilo da domaćin, seljak, siromah posne zemlje i posne pogače, da odjednom u trenutku zova za slobodom razvije prsa junačka i postane heroj, vojskovođa, povede narod, ide u kozaru, skriva se po vrletima Mednjaka, Vitlovske i tamo u Maslenbajru, tamo pod Patrijom, tamo gdje korak ljudski još korača sa strahom, odjednom razdrljenih prsa sirotinskih pojavljuje se gorštak kozare, najumniji ljudi koji su kozari dali drugo ime i koji su svojoj porodici darovali škrtu ljubav, škrtu misao i škrto postojanje, ostavljajući posnu zemlju i krećući u revoluciju, u antifašizam, u borbu za slobodu. Pa nije seljak sa kozare znao sve te čudesne riječi, ali je znao jedno: mi se rađamo sa srcem slobode, mi drugo srce ne poznajemo, mi ne znamo kako izgleda život bez onih visova, tamo gdje je na paležu jednoga dana, jedne kišne večeri, progovorila misao čudesna, strašna i strasna, da je kozara dala sinove, da su sinovi izginuli i ako bi se opet rađali, da bi opet za isto ginuli. Kako je ime slobodi u krajini? Samo ova krajina gdje mi živimo, gdje trajemo, zna pravu misao slobode. Samo tu nastaju samonikli heroji, samo tu majke ne jauču, no ukolu laganim pokretima govore: primi, Gospode, ono što je utroba moja dala, pa nije izraslo. 5.000 djece iz utrobe majčine ovoga trenutka i ove večeri na dvorima slobode, u vaskrslom prostoru, na dverima crkvenim, govori glasom onih koji se nisu oženili i nisu djecu imali i nisu nam poklonili budućnost. Samo oni znaju koje su ih majke rađale i kakva je sudbina. Kozara je to.
kolo je to kozarsko, jedinstveno. U tvojoj kozari nikad nisam bio, niti sam je vidio, ali te vidjeh u kolu kozarskom i shvatih, to je narod koji nosi ime sloboda.